شامتون بخیر تماشابینان عزیز. باز هم با نشر تازه برنامه خاطره ها روی اکران هایتان پدید آمدیم و این برنامه نیز تصمیم گرفتیم که از گذشتگانمون بگوییم، از همون شخصیت هایی که با شکل و شیوه خاصه خود به اون مکتبی که بنیاد کردن و برای ما نسل آینده میراث گذاشتن، از اونها حرف بزنیم، در خاطره همون زنده بکنیم. همان ترانه های جاویدانه رو یک مرتبه دیگر اینجا بازخوانی بکنیم، موسیقی هایشان رو بنوازیم. و امروز باید بگویم که در مهمانی ما قرار دارند یک نفر مطرب اعلاچه معارف و فرهنگ جمهوری تاجیکستان سنت الله خبیرов با یک گروه جوانان مطربان در برنامه هستند و شما را خوش آمدید میگویم به برنامه. سلامت باشید. دعوت شما به همین برنامه و یاد کردن خاطره استاد اکاشریف جورایف و دوام دهنده همین مکتب عبدالله نظری بیهوده نیست، زیرا که شما آیدی همین دو شخصیت خاطره های خیلی زیاد دارید. همین طور نه؟ البته. بیاید سراول درباره همین شیوه حرف بزنیم. همین مکتب که قبل از آغاز همین برنامه گفتیم که این چگونه یک شیوه است، یک سبک است که کهنه نمیشود، پیر نمیشود. اکاشریف جورایف در درواز به دنیا آمد و پدرش میخواست که اکاشریف هنرمند شود و او را در همین رویه تربیت نمود. سال 1894 او به دنیا آمده است. در ناحیه درواز با استادان خود، یعنی استاد انتخاب کرد. یکی از استادانش میرزا غلام جنگی تنبورچی بود و استادی سخنی که شعر و غزل هایی که او تیار میکرد عزتشاه دروازی بود. اکاشریف رو دیدن که بسیار مهارت خوبی دارد، بسیار هنر زیبایی دارد، آواز خوبی دارد. همون وقتی که وی میخواند است در همین گوشه که تنبورش بلبل نشسته بوده است. در حقیقت سرودهای اکاشریف عموما نواهای اکاشریف همش یک سلسله جای دارند. مثلا خمی زلف، عراق درواز، از چشم خوابناک تو با شعر غزل جامی، خب اگر به گلشن، قلعه بندی از غزل بیدی. بسیار سرودهای اکاشریف را نامبر کردن ممکن است که اونها هیچ وقت کهنه نمیشوند. اگر ما فکر کرده بیاییم موسیقی سنتی تاجیکی را او در تاجیکستان جاری کرد. موسیقی اصلی تاجیکی که همه همون سروداش هم راک، هم مقام، نواهای مقام هم هست. بله مقام، خنبی میگن. بعد همین سرودها را خونده بعد سال 1931 وی به دوشنبه میبیاد. در همین درگاه مقدس اینجا فیلارمونیای دولتی به نام ابو عبدالله رودکی بود. یعنی در همین جا قدم رنجه کرده بسیار هنرمندای خوب، زنده یاد اکاشریف، زنده یاد استاد عبدالله نظری، زنده یاد استاد ظفر نازین، زنده یاد تاج الدین موحدین در اینجا پای قدم رنجه کرده. از همین جا گویا آنها مردم زار تشنه آوازهای اونها بودند. واقعا همین جایی که ما نشستیم یک زمان قدمگاه همون هنرمندان معروف سرشناس کشورمون بودن. و در مورد اکاشریف جورایف گفتیم، همون ترانه‌ای که گفتید اگر به گلشن، شما اجرا کردین همین ترانه رو. به خاطر دارید که شما مرتبه اول که همین ترانه رو شنیدید با صدای اکاشریف جورایف، اونی که آفریدن، در کدام هوا و در کدام محیط شما شنیدید این ترانه رو؟ یکی از فرزندان زنده یاد اکاشریف جورایف، اکای دروازی، پسر استاد اکای اسماعیل دولت نظری، پسر استاد عبدالله نظری. وقتی که من با همینا یک جایه بودیم، من همین سرود رو راستی گپ اکا این موسیقی سنتی ملی که تاجیکی هست در دل من این چیز جای گرفت. من وقتم با همراهی استاد محروم زنده یاد عبدالله نظری ما این سرود رو میخوندیم، یک جایه میخوندیم، یا همه کسا میخوندیم در مرکه و در برنامه ها. شوقتان به همین مکتب با همین شیوه از کجا پیدا شد استاد؟ من راستی گپ اکاشریف جورایف رو 7 ساله پسرچه بودم، 7 ساله 8 ساله در یک توی
хишовандон дидам. аз наздик. Аз наздик, бале. Яки ман ҷуръат намекардем. Мо одамои калон, мо ҳурмати иззати вайро медонистем. Салом агар аз пешамон мегзашт, салом медодем. Ҳамон вақт либосҳои Акашариф, бурукҳои галифе, мӯза дар по, баъд тоқии вай дошт, фарғонагӣ дошт. Он замон ҳамин гуна либосҳо мод буданд? Албатта. дар ҳамон вақт гуфтед ки ҳамагӣ 7 сол доштам ва шумо эҳсос мекардед ки устод як нафар ситора аст, ҳунарманди маъруф аст? Мардум дар забон доштанд он касро. Ҳама мегуфт ки Акашариф, Ҷураев. Вале мо он вақтҳо қадар сарфам намерафтем. Дар тӯй гӯш мекардем. метавонем бигӯем ки дар ҳавои таронаҳои устод Акашариф, Ҷураев шумо ҳамин дунёро пазируфтед, дунёи мусиқиро? Албатта. Ё бештар киҳо писанд? Албатта акун ман дунёи Акашариф, Ҷураевро бо зиндаёт устодам Абдулло Назрӣ ман ин чизоро дарк кардам. Ин чизоро ман ҳис кардам. Чунки он кас устоди ма буданд. Вале ки мо фаҳмидем ки устоди аслии мусиқии суннатии тоҷик устод Акашариф, Ҷураев, баъд мо дарк кардем. Баъд аз ҳамин вақт бо ҳамроҳии устод якҷоя чизоро мехондем. дар идома як таронаи дигарашонро шумо бинавозед. Як таронаи ҷон додаракам, шеъри халқӣ аст. Инро Акашариф ба оҳанг даровардааст. ҳамин ҷон додаракама яке аз ҳофизаҳои мумтози ҷумҳурии ҳамсояи мо Ӯзбекистон, Насиба Абдуллоева хонданд. ана якта боз аз ҷумҳурии Афғонистон инро ба дигар тарз. Аку ҷон додаракам небо, ҷон дилакам, оҳ дилакам, ҷон дилакам. ба матнаш тағйир бале, даровад. бе ту шуда афсонаи вайрон дилакам. Михел хонданд. зеро як таронаи хеле маъруф буд ва ҳама қариб ки бозхонӣ мекарданд дар озмунҳо, дар андалибҳо, фестивал озмунҳо хеле зиёд ҷавонон маҳорати худашонро ба воситаи ҳамин тарона нишон медоданд. биёед ҳамин таронаро бинавозем.
барои шумо ташаккур мегӯем барои пешниҳоди ҳамин таронаҳо. Воқеан ҳам хеле зебо иҷро шуд. Мо як лаҳза ҳамон наворҳоеро ки ҳамин тарона дар шакли аслӣ садо медиҳад тасаввур кардем, ки асли ҳамин тарона аст, ки гӯш кардем. махсусан ҳамин таронае ки айни замон иҷро шуд. Ва шумо қабл аз иҷроиши ҳамин тарона гуфтед ки шогирди устод Абдулло Назирӣ ҳастед. бале. аз кай рафтед ба назди устод? шуморо кай ба шогирдӣ қабул карданд? ман тақрибан як 13 сола писар будам. як радиои пансума мегуфтанд омад. радио буд, дар ҳама хона якта буд. вақте ки ман шунидам, баъд дар чандин маъракаҳои хештаборон, баъд ман ба ҳамин устод баъд дил бастам. шумо дар мактаб таҳсил мекардед? мактаби бале, бале, ман мактаб таҳсил мекардам. аллакай синфи 6 будам, 7 будам. хел буд. дар кадом ҷое буд ки ако Исмоил мана дид. чун ки он вақт рафту омад мекарданд. оилаи мо, хати оилаи мо, бародарои ма ҳам донишгоҳи миллида мехонданд. ҳамун рафту омад буд. хонаи мо ки шаҳрда ки буд, баъд он бачаҳо ҷамъ мешуданд, баъд мана роҳӣ мекарданд ки рав Исмоила файрод кун, ако Исмоила файрод ки биёяд. аз ҳамун ҷо баъд сар шуд, баъд қадам ранҷа кардам ба хонаи устод. рафтем шинос шудем бо ҳамроҳи устод. устод як одами ҷиддӣ буд. ҳар кас бо он кас гурдаи саломкуниву гапзаниам ҷуръат надошт. устод бисёр сахтгир буданд. як чизро мо бовар кунед, аз ҳамин соати 7-8 бегаҳ сар мекардем то соати 3 шаб, 4 шаб, то ҳатто баъзан то субҳа як оҳангро мо машқ мекардем, ки ҳамин пухта шавад, суфта шавад. баъд устод қатъи мо мерафтем дар радио сабт мекардем. устод шуморо ки бурдан ба назди устод Абдулло Назирӣ? ва ё худатон рафтеду гуфтед ки маро ба шогирдӣ қабул кунед? не, аку ман нагуфтам ба шогирдӣ қабул кунеду. ҳамин ситораи ман маххул шуд устод. ман он вақт дар наздаш бо ҳамроҳаш доира менавохтам. баъд оста баъд ман гуфт ки устод ки кани дутор навоз кани. вақте ки устод намебуд, мо мегирифтем замзама мекардем дар хона. баъд дутор менавохтам. як вақт шуд ҳамин хел ки ако Исмоил дар хизмати ҳарбӣ буданд дар ҳамин шаҳр. баъд мара гирифтанд, ман ҳамун нақши ако Исмоила дар худи ноҳияи Данғара иҷро кардам. тори ако Исмоила гирифтаму дар қаноташ истодаму ҳам навохтам, ҳам суруд хондам. хеле воқеаҳо буданд. шогирди фаъоли устод будед? бале, ман бисёр вафодор будам ба он кас. дӯсташон медоштам ҳамчун падар, чунки устод ба падар баробар аст, ҳаққи падарро дорад. биёед як таронаи устодро ин тавр бошад. таронае ки худатон бештар дӯст медоред, кадом тарона аст? аку ман ин таронаро аз айёми ҳамун ҷавониам, аз айёми ҳамун рафтагиам, ин тарона номаш биё Лайло аст, аз фолклор аст. инро мумкин ахило одамое ки синни соли ман бошанд, мумкин ба ёдашон бошад.
дӯстони иззатманд, шумо телевизиони Сафинаро тамошо карда истодаед ки айни замон барномаи хотираҳо дар эфири мо пахш шуда истодааст ва имрӯз дар меҳмонии мо қарор доранд як нафар мутрибе ки феълан унвони аълочии маориф ва фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ҳастанд ва хотираҳои хеле зиёде бо ҳамроҳии устод доранд ва гуфтед ки ин яке аз таронаҳое ҳаст ки дар давраи ҷавонии ман таҳия шуда. барости ман низ ин таронаро боре нашунидам, чун гуфтед ки барвақттар насли калонсоли мо дар хотир доранд ин таронаро. тақрибан гуфта метавонед ки кадом солҳо буд? ҳамон даврае ки ман якум бор қадам ранҷа кардам ба хонаи даргоҳи устод, то устод акои Исмоил омаданам ки он вақт донишҷӯ набуданд, мактаб мехонданд, синфи 10 буд, 11 буд мехонданд. баъд мо барвақттар ки мерафтем, баъд ҳамин китобҳоро ҷустуҷӯ мекардем, мехондем. баъд ҳамин сурудро дар радио ки шунида будам, ӯ худашон танҳо хонда буданд. ман гирифтам дидам ки ҳамин суруд аст. бовар кунед то ҳатто ман то ҳол ҳамон суруд дар забонам аст. мегӯяд ки рӯхат аз дил барад ғамро, биё лайло биё лайло, нисорат мекунам ҷонро, биё лайло биё лайло, нигори нозанини ман, маҳи анбар ҷабини ман, рабурди ақлу дини ман, биё лайло биё лайло. шеъри зебост. шеъри зебост. ин аслан фолклор аст, шеъри фолклорӣ аст, бисёр хуб аст. ҳам оҳангашам бисёр мувофиқ, ҳам шеърашам бисёр мувофиқ аст. ҳамроҳи устод чанд сол будед? дар куҷоҳо будед? дар кадом? то ҳамин касал шуданашона будем. охирон ман ёд дорам як мақом мехон аз вай буда. На на най 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 на на най 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 на на най 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 на на най най най. ошиқон ном дошт. бисёр оҳанги мақоми баланд. ягон кас ба пешниҳод мекардам ки дар бораи ҳамин мусиқиҳои Акашарифу устод Абдулло Назрӣ як рисолаи мусиқӣ навиштан мумкин аст, ба монанди шоири классик Аҳмади Дониш. мумкин аст навиштан, чунки на дар ҳар як гӯшаи Тоҷикистон ин хел мусиқиҳои року, ин хел мусиқиҳои мақому роки дарвозу якҷоя шавад. бале бале, аз устод Абдулло Назрӣ мана гуфти бигӯ, ё ки дил дар сари он э ситам, инҳо ҳама мақом ҳастанд, одам лаззат мебарад. худи ҳамин гуфти бигӯро ҳамин қадар мардуми вақте ки устод хонда буд, ҳамин қадар лаззат бурдан аз ин, яъне ки дар миқёси Тоҷикистон суруди гуфту бигӯ ё ки асри ман сарҳад надошт. барои ҳама мардуми тоҷик ӯ шурӯъ буд ба зеб буд, оҳанги хушнавоз буд. бале хушнавоз буд. устод, худи шумо чанд сола таҷрибаи корӣ доред? ман аку рости гап 35 сол муаллим кор кардам. гӯё ки мусиқӣ барои ман дуюм дараҷа буд, лекин ман омӯзгор будам. дар мактаб ман муаллими мусиқӣ кор кардам. омӯзгор будед, ба назди устод мерафтед? албатта мерафтам. вақте ки устод илҳомашон меомад ку, баъд табассум мекардам. бисёр табассумашон ба ёдам ҳаст ки лаҳзаҳое буд ки хел аз хотирамон намебарояд. ҳамин қадар хушсуханам буд, барое ки шоирони классикро медонистанд, ҳофизу бедилу саъдию ҳамин чизоро ки медонистанд, сухана ки мефаҳмиданд, устод лаҳзаи ҳамун кайфияташон ки мекард, баъд қадар баланд мегирифтанд, аунҷа ки бовар кунед мо ягон тамом ба он кас расонда наметавонистем. агар ҳамун лаҳзаҳо як маротибаи дигар баргардад, чиро мехоҳед тағйир бидиҳед? агар он лаҳзаҳо баргардад ку, мо намехостем ки устод аз байни мо равад. чунки нест ин хел одам, на ба монанди Акашариф аст, на ба монанди устод зиндаёд Абдулло Назрӣ аст, на зиндаёд Зафар аст, на Дустмурод Алиев аст, на Тоҷиддин Муҳиддин аст, на Муқаддас Набиев аст, на Ҷурабек Назрӣ аст устод, Ҷурабек Назрӣ, на Қурбоналӣ, на Қурбон Абдуллоев, на Ҷамшед. ино як баъд аз Акашариф ҳамин хел ба як зина ба як насл аз насл, бале оста оста сол ба сол омадан гирифтанд. он хел одаморо ёфтан бисёр душвор аст. агар
хуш мешуд ки намерафта боз байни мо. вале хушбаҳоламон ки номашон ҳаст, таронаҳояшон ҳаст. Зиндаёд ҳастанд, шукронаш. бале. дар хотира ҳамеша вақте ки исми одам бимонад, офаридаҳояш ки бимонад, он одам зинда аст дигар. Албатта, албатта. ҳоло мо ба интиҳои барнома наздик мешавем. дар интиҳо биёед як таронаи дигари устодро бинавозем ва бо ҳамин барномаро ҷамъбаст кунем. бо ҳамон ёди ҳамон хотираҳои зебо аз ҳамон давраҳои ҷавонӣ, давраҳое ки бо устод Абдулло Назрӣ будем. Устод як оҳанг эҷод карданд бар ғазали Мумин Қаноат. Дар пушти тиреза ном дорад. марҳамат.
دوستان عزتمند، در هوای همین موسیقی زیبا و دلنشین برنامه امروزه خاطره ها را جمع بست میکنیم و یادداشت میکنیم که امروز در مهمانی ما قرار داشتن یک نفر از شاگردان وفادار استاد عبدالله نظری، سنت الله خبیرов، اعلاچه معارف و فرهنگ جمهوری تاجیکستان و در انتهای برنامه تمنای آن را داریم که بگذار همیشه ترانه های این استادان در خاندان شما صدا بدهد، زیرا که استادان تنها به خاطر بالیدروهی ما و شما سرایدند. همراه شما بودم زرینه رحیمی. خیر عزیزان.